Raris Ido yang inderang dua Risapuput mangandi kekadia sapunike arares min kadi desangiang ngatan sahu waduan Mayo nang kepene Ritat kalau wiro sekadia sapunike min kadi desangiangin ide sang Prabu Maya Denawa sing jemekirek nenget apa tur maning ketangkepinan talar ngadag dan mari raris kadiangani desang Prabu Maya Denawa taler ngatak bale waduani deni ya. Patih kalawang mengentar Pemeka sane pinake macan gading rike sane wantah je pinake senopati nginter palawaduani deni mekadi angadane ki patih kalewong tur sampun matanding juri Dewa Ratu Agung tenjang keyan puniki pacang yudeni duaning make kalih inggian puniki waduan ide betara saler waduan ide sang Prabu sampun puniki marepan waduh detyo masin mangken kecerita yang raris merejak punika yudeni kalau punika raris bale kanani desang Prabu Maya Denawa inggian punika watek para detiane akeh saning masin padem sang Maya Denawa rupa
wani ngakeh wiyakti mangemasin patek baleyudani dene rares ne mangkin makadidu sang Prabu maya dedawu nyuti rupangan itu Pakasi agang ngarasin ati sesampuni mangeredane ide sang Prabu maya dedawu ni mangkin sideraris nyuci rupa dados paksi ageng sane dahat ngeres-resin mana kuya nyodot para dewa paksine punika mabur mangulayang ring ambarene tur maning saha seraris nyotot make sami baleyudan itu Bathara Indra kadang kepen yang Indra paksi ageng punika sane wantah jide sang maya denawu rares ketangkepinan sang Hyang Indra mentang panah nitis paksi mangkin ide sang Hyang Indra ngambil sarwarani dene tur kepentangan langkat idene sane wantah je kapatitis paksi sane ageng paksiku jiwa melecatan dah dahating mawi sesu yakti sarwarani de Bathara Indra mau saner ares kelilih kasor paksine punika tur maning melayu kelap-kelap